do yakakairi uhanyu vanu mje mjue upande wa hatu ezajiri indini zasabisha zingozi indini shakabla umwambia ni sababu ya ezajiri do umwambia ni ukaya leo vantasi rianzishia waziri wa hizi habari za transport za habari za transport za hewani ni barini ya ukaya sisi Ercomor ngarizi yao ze operations zatu zonse pia ze hazi za ubalia mabiria huenda homasiwani ngarizi yao haulindia wakaye namna ya mwishiliano wa hazi surtunda yabo mwishiliano wa hazi namna ya ufanya hazi ya hatu dasina ya anasemu ikao sisi ngafikirio ukaya wafanyao dhulma habo ya ukaya ngwajionao ya ukaya wone ma autorite wafanyao dhulma wauri kadamiza haurumia inu abus de pouvoir yabo bizona kanzani fanya hamwa introduction kabla ya ujibu zilongo sisi raishia mana kabla nini huja vanu mje mjujue habari rishi ya zilongo direktori ya hamba watu sisi ngarujo mwambia hena mnai doka ya vyo ya hatu ifanya incident zuani na msijuao bande kaifanya incident zuani sisi vala avion yo fanyiwa haudunga eze kitabu zafanyiwa nemru yafanye avion mrukaji ufanya avion heliye ya uno masula avion mrufanya haudunga eze kitabu hizo hawa manuel de maintenance ze kitabu za ufanya hazi ikao mwenye avion haye yafanye avion samahani yafanye avion diko wanzezi kitabu hizo watu sisi kabla ya ufanye hazi riwapara riwanzishia message riwambia ukaya ya avion hatu ifanya incident namna fulani riwaeleza halafu warambi ya ndongo mbili basiri zifanye ambakana ka avion ifanya incident ya ukaya iroha yende hata ifanya deviation iroha harmo piste wa hazimili baya lazima mzifanye au moins ambabili bainge sisi rifanya zinji mjumwa sisi rifanya dezembili zila ikao hamwe conference nuzishia hazivungwa hazimili akao lazima mzifanye halafu ngabondongo hausikitifu ya ukabala walaba ubanda wende wa uzisa waambilwa zenongo zila hawambia wala constructeur wala yafanye fabrika wa avion hawambia anasema ya ukabanu wenye avion huyo wao warandi ya ukaya vyao imenye hataruambia ukawa wafanye hazi fulani yonde maana wao wazijua daboka sisi liratendera henda sisi yonde hili kufanya hazi liratendera wambia yani centre de maintenance hatu ribeha message warijibu hena mna yonde maana anasema wajua shabalao kwa jaso mapia wakonga mina zekafta sivano nujukanza jafanye foto au yafanye fotokopi au ya filme mujujua ikaweleza amwezi hazindili hizo wa Bakari fanye nzima certe nzima rifanya shabale nzima kwa jaelewa maana kwa jasoma kitabu pia ndio Shingereza ngamjo Shingereza wengi ngamjo soma ngamjo wanda ukaya hamande hili mwishia hizo mwambia nibala ya ukaya constructeur hawambia ukaya vanu ngamina zahangu shangamina zitoza hangu deli constructeur ya jibu vala avion ngabwe cellule ya avion yani mbamba hindi chassis hau de chassis de cellule ya avion ngabo moteur ngabo ze hélice zozo kazifanywa ni mndu mzima constructeur mufanywe za wahe hélice wewe ufanye hélice wahe moteur ya hane helia vahe la constructeur avion ambao sha yekairi ambao hazimili na sifanye ye cellule yorifanya heli yeye ya hamba
hande ya bili kairi mfanye jao sha ye kairi de kam contacte e afanyo motori yonde kairi batu sisi rifanya ye kairi rifanya ye kairi hamba na recontacte munyo moteur e munyo moteur haribeshiabu kutsalimu harambi ya ukaya ngamjo ufanya zihazizini rifanya zihazizinu pia rimbeshe urafanya zihazizinu pia ritsanganya nezihazizila constructeur ndo harambi ya ukaya ya kwa venyo lazimike wonsi itiju sianzishe constructeur hanji anziaba ya ukaya ngamjojua mfanye kopi hanzi havan hanzi hashingereza vanhu ngamjowona zendugo hawambi yakaa akaurijibu akatimuzisa ukavana vyatu hantswa vonsi no isibabuda we vai harijibu amba wandu wao wanuzisa tiwambia eheli na mwambiani mfanye tiwambia heli na mwambiani mfanye halafeka nyinyi nganyina ndongo zindwa jina complementaire mwanzo ni informe ngamdujua ni informe vangu mdujua ni mshawirini ni mwambieni ukaya abona mfanyina hazi za sana hazi